Mātou te whafte i atu lo mātou tua le nei e fiafi e vi ala walu swafa e whawau. Le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Mātou via o le nei te mita ua o e te tai mai fo ilo mātou wola. Wala wala mātou whamoe moe e pe o na masini ai o na mātou Paul Klame. Tui nā tui atu o e yasi, vai yaso uma māsunga fua te tasi. Pei fo le nei e fiafi o mātou o mai e le tua. Mātou te au auna ma whaia lo fina ngalo. Le tua mātou whafte i atu o lo nei aso tā ua aso mātango fi. Wai whapopoina i aso lo mātou wola. Whaia i ono mātou ola ma fia. O mātou whaia ngā luenga. Tiute ma whaiva. Sa mātou whaia ma le ngang oli o le ngang fia. Sa mātou wola ma whao ngā ina le tele o mea lofa. Au wha munianga. Na mātou whao ngā ina le ne yaso lo mātou tua. Whaaftai le tua i lo alofa, whaaftai lo wha maoni. Whaaftai lo anga le leia i mātou lau whanau. Tele o lo alofa na waia i mātou. Wa leo mātou lia mai le nei taimi. Tepa ma wawa i atu le malama le tua. Whaamatala mai lava i au fōwhanga ma le matau tia o mena i whaia i le ao. Le matau tia o e lo mātou tua. Vi ia lau swafa i mea uma lava wa whaia moi mātou. Le fo ua uria mai le pōngi sā. Mātou o mai le tua le nei fiafi. Mātou te watu i atu elo mātou te mā. Te tala ina lau upu le nei fiafi mo mātou wholfulaina. E o ina. Watu e fo i le tua se whaamnianga mo i la tau o whaafonga ma whaalongolongo mai le fiafi. Tu nātu i atu elo nei teimi lo mātou tua lofa mai. Se e whaamaruia mai ma whaau mai i mea lava le a mātou whaia le nei fiafi. E na ia whapena o na iei lau whaau unga le mātou mta upu. Whaalongolongo lau whanau whaau le lātou whaalongo. Ma ua fo i o mea whainga luenga o le ai whaunga ina le nei fiafi le tua. Te talo ina ia whapena na e whaau mai le nei pō. E na ia alula upu mo le mana aua ni fo i fua le nei fiafi. E se nganga e whapena o na whaamanui ai. Langa ina ai le to ilalo le tua e maise si tia ai le moenga ma ave wa malo lo le ngata fo ilea ua whaatofo ai le sua malie le tua le ngā lala o le nganga o le tangata ma ua iau whaamanianga mātou te tofu sia le nei e fiafi le tua whau umai le nei po a mateina lava oe whai wina oe mea lava le a mātou whaia e ma ua lunga i lava sovi inga lo mātou tua tua le tamale tua le aloma le tua le nganga pa ia tu maulovi inga nei osu umai o tu lava le whavavau ono Yesu. Amen. Ia, ia le tua le nei fiafi sa moe, whatalofa atu fo i malenganga fia malenganga whaloalo. E le nei fiafi le tātou maftanga. E lau whasausaunga sa moe, e lau fo tātou sanga il tātou mta upu masani, o tātou Paul Klame le nei, o le tutu le upenga le loto. Tātou te o mai e telenol tātou mta upu whaltus pa ia. Ia wala wa fo i tātou sao. So swani lo soifua mo mātou o le whalenganga, wala tātou wholaunga whalenganga o lo whaenei le nei soifuanga tātou te iai. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi mama, whatalofa atuai, le swafo Yesu lo tātou li whapelpele, whatalofa atuai ma le nganga fia, ma le nganga whaloalo, i le pa ia ma le mamalo si o tātou, tungu pele sa moa, a mata mai lava foi au auna le tua mo tō le tua, ia e whapena foi, ia le tāpo inga ana i o tātou tinama te mama tutua lo tāpo i mai i tono mauta malawa wā lava le alo whaiva o tama whanau o Samoa i tiute ma whaiva ma tiute ngā luenga i le aso ma le aso e pifo le aso ma lo le te talo ma lo le tāpua i ate utoutu a ma tutua a tālofa atua i ate utou ma le nganga fifia whamanuia le atua i ate oi e lenga ta fo i lea e whatalofa atua le e fiafi ia i lato uma lava whaafonga mai tono mauta ngasi po fe lava se meo e whaato o tolia i tono mauta ngasi tono mauta malawa whaatalofa atu i atu tau le swafa manu malo Yesu lu tātou lii malo tātou whaola ele whangaloina ia na i o tātou usum tu whawhine o lo whapenao na tuli o lātou whaasalanga whaal malo whaatalofa i atu tau le swafa Yesu ele ngata fo ilo lau whainga luenga le fiafi malo ngā lului ia nisi fo iwa lata ina manawa nisi ftoa amata la lava stemi mai ai tutu mawhaiwa le nei fiafi anga le leile atua ia mateita i atu lo utou soifua i o tau ainga ia mau le file mo le saunga le mo mai le atua ma lo ngā lului ma lo le whaio le whaiwa
ia via lava le tua le fiafi patalo foi le pai o Samoa lo fa fonga mai ia i tu fia o le kelope o lo tatu no fo mamo wai po fe lava se tunu o lo e fa fonga mai mo mai ai tatu wala ata fatalo fa tu tatu Paul Clame ia o le ne fiafi le swafo Yesu le ngata foi le fatalo fa nisio to ai tonu mai tono le ai telo o kilani wa foi le fainga malanga ia asiasi mai matua le ngata foi le fa nau le ngata foi le ia oni maftanga kalisia o no mainga fatalofa ia tau pai fo e malanga mai Samoa ia fa pitol fatalofa ia to le fiafi ia le ngata foi le fatalofa se tasi o se temi mo le nei fa fonga mai il tatu Paul Clame le nei fa mnui le tu ia to tu sa mo le tatu maftanga le nei fiafi ia le tatu Paul Clame masani ne o tu le penga le loto e pe ona masani ai o la auto au na fo nei poni fonuti ia ai via le tu le o tatou whengai e fo im tatou wheilai ma le au na le tuar sunga ia mapsanga paila ia so soani mai fo i le nia fiafi e fo i sana mtawhai o i tau e fo i le nia fiafi e le ngata fo i lea so soani mai il faso ino le fionga pa ia le tua ia e whatalofa atu lau sunga mapsanga i le fiafi ma lolo soi fo maua ma lolo langi ma o sunga mapsanga ia se tasi o whawhengai nga o le mātou maftanga po o le nei fo i whalapo ptonga le Harbour Praise Church i Manurewa ia ata lo volo sunga mapsanga ma lo so ifo te lo fo ele le vona malanga mai Samoa ma lo so ifo mo ta lo fo tama ia Pastor Poni ia le ngata fo ile ai fa ta lo fatu i pa ia man malo Samoa faiona ma ua mai nei fa sala launga nei fiafi ele le nganga tu mutele le fa alo e fa ta lo fatu mai lava i ta fanua sa ia pa ia si wa fanua ia le ngata fo ile au na le tua ia toi fa popo le fa ta lo fa piona fatalo fa sunga le au na le tua ya te o wo ma pa anga le Radio Samoa ma sani luno le nei platform ya fatalo fatu ya te o le nei ya fiafi ya ngata fo le fatalo fatu nisi o missionary o lo lato tala ina le finangalo le tua so se vai pa no le nei ke lope fe lava te ma ua mai le nei fa salongo le nei fiafi fatalo fatu ya te oi malo so ifua malange malo la vole fato malo via le tua malo la vole ngalue malo le staulanga e va pena fo ile fa funganga sa molin fiafi au no ia le tua malo le staulanga le foi vai sa e o vai atu le ngato le sa le stona inicio e kalesia malo le tua ile tua molon finangalo malo mapsanga le ngalue fo ile ngalue ngale tua via le tua te lo ia nai le leva foi na mlanga mai Samoa ni se fofuanga foi esi tu ainga ia me se asi singa ma lo longa ia te lo foi le leva na vai atu le ia lo soifua a to ai lo upeli oi se vi le tu so a calo le upeli o ranka o mo kwa vi le happy birthday we are in a late ya vi le li after ya se shout le faltua lenga lo Samoa po le lava ya vi le li oh faltua le via le tua ia e foi le matu pala voi po se nga luenga foi wala au na ile sunga fa fenga le fiafi ama psanga na te fa ia ina ia le mapese ole o pese nei ia ole pese ne tusi ia ma le lona file o pese ia na o ilunga le media ia si pese tolu ma o ile ngo poni fonti ia le YouTube ia ole pese foulale ole ngol pese ole only Jesus fa Samoa na Yesu e umala a falol ma por klamo umal mam ta up falenganga talo lol fa fiau pa il pese ia na ta tu lola ia le mostemi mo na fa fonga ila ia le ia fa lolon ta tu silim ta tu eva ia finangalo moli ia sunga ya sau ia ona tu ta tu la ia le fa i wa ia no e lolo fa fiau ni fia na mam sang ia le tu fa talo fa for sunga ya sau ia matunga lue le fiafi au no mtu tu ati to nei e tu la male afa ole tatu mafuta ala tatu mtau pufale nganga ole nei fiafi mapsanga tatu fietele no le fionga le tua ole tu senga luenga ole mtau pu sumal tasi alo no fai upu mua e o lava ele fai upu e topsefu ai otelo ole atale te lo la le umane tata la no ele el tu si le langa fisite le o mtau le mtau su tasi ai tau fo la le fa tu pena
ia tonu foi mosu wa no le vai asu ta mai fa uma a fa ia uma ia me ile mta upus full malua ile vai sfo o lo fa solo la volta tu si nga luenga la wa apostolo le ta tu tel no ai e misa le ta ua o le sala la watu o le ekalesia i ala i poponga e o vola tu si le mta upule fa ta ua i lava le expansion o le church o le ekalesia through persecution e ala i sa wanga lo so mapsa o sa wanga i ia vai te e pi folinga mai o se meleanga a o sa wanga i vai te mia o se mea e la vea i tu tonu o fofuanga le tua it's one of God's strategy to expand the kingdom the church on earth o sa wanga e o poponga e lau kerisiano so sola ona e pe pala ai au le wana le tua e ese mai Jerusalem no fasioti lo se te fano mali se te fano tanga te valena ta wai maa o nana amata ona ta ape atu lau kerisiano so sola e no atu alea mafai atu ai fata onu atu ai i el forfolanga Yesu o esa tu Jerusalem o tu Judea o tu Samaria o lo il valele tu lo solo il valele mo tu ingo lo langia o le la epi o sa wanga ia o le ma fuai o na ola uli ia wa ana le sa wanga e ngo fo ia ele tala i el filanga lo le tua ma le alu le evangelism le alu le afo le tala le Yesu ele tapa vai ai amapsanga ala totia ti fai tau mai masalo e fai tau mai na ni nai fai upu bela totia te fai tau mai fai upu mo o le tolu awa o le tau o le mena ina tamal mo le so mamsang fai tau ina le fiang pa ia le tua wa fa longo le apostolo ma auso o Iutaia wa talia nu ese la fionga le tua walu ai fo i Peteu Jerusalema ona fifina wa ilea mai o le au peritome wa fa be mai na e alu watu i tangata ile peritomeina na otoa ai fo i fatasi ma ilantou. Ya. Le taua i ole mele wa pe ole introduction le ole mtau pe o se ole mai ile au tu ole mtau pu anto le e fata pe fata ua i ia vaenga ia ele ngata o Petelu le main character po ole tangata au tu ole tala a ole ei maisi tangata i e tau o le au peritome ia le ngata fo ilea o le au uso pa meo la uso tu tonu o Jerusalema te ole foi la usunga mapsanga o le matau pisa fulu na tu poeli tala fo ilea el melen sa wipe teru mai Kaiseraia sawanga il falo Cornelio ta talo ai le lingi mai le tuolo na nganga pa ia i lunga o le ainga o Cornelio le ainga mua le pol tangata mua le onu ese o matala tuai le tala le leia ngai inu ese nu ese tangata e fa mai utei o tangata ele lea te le fole miti lea na fai a Petelu i mea ai mali i afu le na ele fa tewe ni mea ai e fa tau i tangata mamama tangata ele lea o mea ai mamama mea ai ele lea ai nai fa tau i tangata nu ese ele le vai tanga te uteia o matala la le me o finanga le tua talepe ia na men sa Yesu maliu e na ia solo ia lalo na manatu le ai wapa ia tanga te uma pe fa tu ia Yesu e la ve ai ma nu ese au ila e pe o ile mo mai lona autu lona context e mo mai lona autu mai mtau pis fulu le la o sala lau le la o tau mai o sala lau ia le tala le lei po walu le nganga pa ia po walu ia le good news e to tonu o le vaenga le sa tupu ile le fo ile ia le fo ile le me le aingo Cornelio walu watu i Iutaia kava uma Iutaia le lo tala lei wo o atuanga isinu e lata i Samaria fo ni watu ai o le lau fa longo i tonu Jerusalem mai le lotu ile kalesia o so lolo manatu o le aulia e va pe wit ko fiola ele o se mete un tupu mele pe fo le te they were shocked fa pe ele o se mete un tupu to le fo la Iutaia o Iutaia le me a ka Iutaia le me fo le e fa pitoa ile nu o sauta e se Samaria le malo pito lunga au Iutaia o le lo ele e si o mia Jerusalema o le me sa fa ile malo o Utah o le la wakava ato le tala le leiwa amin le lope
o tu titi fo I so atoa. Who knows il nava I taimi. I le matau tia le alu le tala. I na ua alu le tala le lei I le aingo konelio. Ua alu watu I utai le mea sano. Nofo I le tele o tangata fo inu ese. Alu watu I fafo. Ia au ofo I la tangata o le kalesia. Le main po le mother church le tonu ole. Lela I le fai upu lea. Le tonu o Yerusalema. Lela I le fai upu lea. Fa mai ua whaalongo tangata ia. Ona I le o salatu manatu. A saulo Peteru. E te tau ona fai e se tua inga. Fe fina wai. Le lau fi pifolinga mal feu pelu. O sau Peteru Yerusalema. O atu lola al kulupu le au li e tau o le au peritomeina. Fai lole finau o finau ia Peteru. Au fape mai. Na e alu atu I tangata e le peritomeina. A le fa tau I le aingo Cornelio. E alu iai. Se fa pupu e sole tu la fono. O e alu tangata ngai le tangata nu ese. O to ai fatasi. O e sole tu la fono. Ia e le ngata tu la fono fo I me tau me ai o le dietary law. E le ngata fo ile o le association. O le mai fatasi ma tala no fatasi pe mafuta fatasi ma tangata. E le e sai mo e fa ile me pete. E ma tau lia. E ese ale me le manatu la ulia. Ese fo le me le manatu Peteru. Mateo la wo lo Petelu le fina ngalo le tu o le mele na Petelu na lo fata unu e faile fina ngalo le tu o le mele mai le ulile o mai le mai la tu la fono o le mele lo Petelu e esse ale mele lo Petelu o le mena mai le tu o fatanga le nganga pa ia fatanga le fa o le tanga fatanga le tala le le na se tala le ayutaya a le tala le mo tangata malava le la wo atu tangata nei matala yatu walu asa wanga ma watu tangata nga ifafo they spread and they scattered and the good news reached so many corners of Judea watu isi nu ese walu tala le nu ese o break out man a le ala veno no fola ulia mo la ko ma fau tuai traditional thoughts mine e fa pe e le ka un kupul mela e mate o manatu o tangata u te ia vai te mi inga o mo fa o tanga la so mamsang a mana o mi tanga tonu e se fa o tanga e te tau ona ve mo la to tangata u te la le wingo le me e tau peritome mo they have to become Jews before they even call themselves Christians lo inga la ele tau i me le utup aisa ole lilo Peteru ma fuai wa lu fuai o ave ele lo la uria o le tua le na lu faile fina ngalo le tua so mamsa sen matango fie o le lo tantalaina fo I o le mata up e atangia le fai upu mua le mea lai do loto tangata fai mai le fai upu mua ua faalongo le au apostolo ma le auso o iutaia ua talia enu ese le afionga le tua. Wa lava fai upu na tau mai ia te tato. Mea la wa save wina loto tangata. Ai pe ona e tala le ne fiafi. E sen mana ia. Le se senga mo le puna vai fou a ingu mia ele vai. Mana ia ele vai. Me fou. Ia ai pe o se fa popo tu le pe fo ona e tala le ne fiafi. Le soifuanga ma le olanga o tātou sa iai. Pio tūlanga lea fu le peye e tusi lima. E tele pa ia, e tele mama, e te palapala. E le eiso wala ala I malo I de lang. O upu matalo. Maulalo, ai maulalo. E le oi sa iutaia. E le oi Samaria. O il tangato nu ese. Pio mea ia ua fetine iai mai de ne taimi. Mana ia. Ai taua fo I mo tatou. Mana ia. Lo tatou taimi lo tatou iai. Leli. E iei singa fesidi fo I leo tu fesidi atu ai. E mana I fo I fesidi atu e tala ai le tatou mata upu le ne fiafi. Fa pese fesidi. Ai se alava. Sava ai maulalo ai tangata iutai ai tangata nu ese. Ma lesi fesili e o ngatasi ma le fesili ia. Sa tatau ona fia o lea ua alu watu le whaolatanga a lea tua. Ina I tangata onu ese. Ai se ala. Mana ia fesili te tala il tato mta upua. Ai se ala eva ai maua lalo I tangata onu ese. E mateo le walau so mamsang. O le tu la fono. O se me ese le taua tele tangata it's
all about the law. It's a law thing. Te le fola tu la fono Israel. Le lava o mai faltang. Ale lava ka ko so malato tu la fono. Te le fola tu la fono Israel e lua vaanga o le written law la so mapsa. Ya male oral law. Le written law tu la fono is full polinga se full na tu se le tu ele papa ma. Is full. Ale oral law. Ya le tu la fono vo ia mosena na tau atu pelo le oral ring o le mena fa matala na tau atu i tangata le me tau na fai e ono sala usul tolu la fai o tu la fono o mo ko ikele o yeku la fono ala so mapsa o le tele o tu la fono nei le lu se la a mene lu se la fa su mal valu va enga fai mai o me tau na fai ia ai tolu se la ono su mal lima me fai mai tu la fono o me le tau na fai le kele o ngai tu la fono ai na ala na fa le tonu ma vo fa o le ia ma va ai ma wala longa i tanga te utea ono tu la fono lenga fo tu la fono ya matauliela o le oral law por tu la fono le tata wala e ono se la su tolu mo me clause ia vaenga ni e matauliela tu la fono le e tolu no vaenga o le meta o le tu la fono i sauninga tu la fono i sauninga por le ritual ceremonial law le la ve ai mo me tau tu manga i fai ta po ingo sa ningo fa manetunga la ve ai male malu peritomi e o le si va ngol tu la fono la uli me ko le civil law o le tu la fono fa malo me foi o ke paka i lenga e lenga sam mo wa o ke alu o ke over limit tu la fono malo it's for the safety of the society the community ele file mu malu pui o le singa va ngol tu la fono le la tata la no ngal tu la fono wa le melea e la ngopi vai mo la lo i ngai tanga tanu ese awa e malesi va ngol la tu la fono e tolo va ngol tu la fono le o le oral o tu la fono foi meta u ai ngol family law le la ve ai e fai poi ponga o ila e sa no fai poi por va ngale isi va on e pui le tua e ke o fai poi poku on a kule i foi ku pu le va ngala on e fuale tu e mai fuale tua o le fuale le ele o pe o fuale al camaro sa mo fuafero e mo sa perua al fuale tu o fuale lofa o fuale lofa e sala fai poi po bela nga mga o le tua au nge o tu fai poi po e nistangata no intermarriage au nge ese va ai sa e wa kulo isi va ia makauliela nga malepe mai ala nga me kai mingo mai e kubito dengo mai aku facil no ele facil manga ngofo ya ngofa kasi ya mala usa amori sa ya puse ya ngofo kasi ya le silanga me ale ngo ma kai mingi ole tupu fara lave me ka ke vai ku esa la nga vo ole fingo ese ka ole kuri ese uma ya ngofo ya ma mixa ya le koko e makauliela o me voral time o Solomon na ia ia e fia va solo minga le wala kele o va solo monga ngofo solo mai ma ngofo mai le sifa fingo finge salim o finge folele e kwa safaka o kala e kwa nga fa le sky ia makauriela o mai fo ia nga tupu ia o mai folele o ia o mo me ta fa nga o ilo so mapsa alu ta fa nga ilunga asuria ia o akula uli nga ia mafa ipo solo i wo mai asuria ma mai ala ko ku poisa o fai poipo de nga fai ngai sa Maria a fai ngai apo mo ko ke mi apo ma yese pela wa mo ko fai nga wa oki a ko e ma ka ria lang tata no va penga o mei ole family law pole oral law il ta nga ko la fonge o mo se la usfu ko lo amosi e ma ko pui ale tu ai inga ia awange o atu le o tangata nu ese ia ilato ai le infala ka fia ka mai na break ka la uli ia o le mela le o ma le temi le me foi la lengta fa ia sa uta awange pipi ia nga ila uli e lunga la usa Maria por ma lo lenga piko lunga la ngala wa etui wa makwa ele a wa fa ipo solo e ma teurela e o mai na le temi lo Yesu po o ma tu temi o Yesu o le va aia tangata ia inga yo la ko uso afakasi elunga le au Samaria wa isia ka Israel o ngofo ka nguesi o le va aia la lo ilunga o la uria o mo ko hele lea le anga yela ko pale nga fai den so Yesu ka le pe mal fingi vai Samaria sal fe ave ia me Samaria me uteia sal kalangoa sangi ai fakasi e o me al timing
they are still hanging on to that traditional, to that law. E le lai o mai. O le lai e bela o Saul Fisili mai Fisili pole. Lai me lenga vai mo lan. O le vai la la uli e tanga tanu ese. O kaka le le. Kaka le mama. O le lai o sa makari o le wa halu le tua e tatala tulo na lo fatu no e ala ya Yesu taulanga no fai Yesu. O manga mea no more law. Salo la uli ele mala malama tula fono lena ele upo Yesu lena failang fam talanga va pea o tele isawa eta lepel tula fono ai ia fulfill fa te luina e lo mala malama ele la uli ia le o avela to tu inga le o avela to complain avela to accusation ia pete ele o mala malama ai ia mo tino le ese mai teia mai sianga nu foi lele ilungo le fonga ele po no tu ai o le fina ngano ngale tu sai ia esa Israel pui ai foi lele mai on fai pui po mai stangata nga ina ia mamani to yutai e o mana te mile o le ala ki ngala u fa lenga o la o lotu la o ele kale sia kristiano tonu Jerusalem of ka makale kale sia msa le nganga pa ala ele ma vo fa pe e ai o que cá fio ele o louco o peritomia o peritomia exiliamos pues on mele la exiliamos ala so mamsa pero foi ya la so foi on natunga tanga te uteia o le ai fatasi matanga te le mama wa ai fatasi foi matangata ma ai foi ma me ai le mama atangata makaula e foi la ko tai tree law le ai me ai sa ai wa ele a kwai wa ele me ai ele ia mataulia le fa mai foi sul na me se le me alu tonu an me sa fa fo ele angai sa mo le loto ele ma na tu ele al me alu tonu ele u meliunga ia ko sa fa fo o le ia foi visi tanga tai le u fa o le na le la vo o fa no fo wina a le lava ma fo fa pe ala so ma psa pe le winga na silo na lua ma na ia lo fam tra tra ina la inga le fi talinga fa longo vo ne fi sa ta tauna fi ta tauna fi sa ta tauna fi ai se ya waru fa o tanga ua o atu le tala le lei ua ia Yesu ke riso yolo na nei tangata temi o le ola lave a ina se sa ta tau ona ala langa fia ma fa fitai le tua e ala i le fa o le tanga ma tua i le ia kusala o i tonu fa o le tanga ala e ma fa le mele nga ia le mele sai mombu ia le pan ia le pan la sidi e lua ese foi le vave o le tua inga ale au ali ia le au peritomi fa mata e ye se mafu anga na le ai dava se fesili fia mala ai alu sa o lava le faitio ma ko ya ga ile soma msanga il me tonu ale vave o le faitio judgmental spirit they went straight to judge accuse to a fool le ai ma se fa longo mo le tala toa lei ma se fa fisili lei ma se fisili ma se fia mana lama le tala atoa po le ma fu anga wala in fai peteru le mea they have to hear the full story before they accuse pe volanga il fatto otto sul valulo no fai poi sul to lunga io fa per o le na te taliatu le upu o le fa longo yai e fai lea mona valea e fai lea mona valea ma mea e faa ma inai o ia fa toto su valu vai pe su mal tolu inga wa va ve tele na fai atu se tali ai le fa longo wa va ve na fai le fai unga ai le se fa longo o le si mea le ima se fisili they have to ask question si fai se fisili fa pe ali peter ali pida the rock esa menga e halu le falo con le lio esa menga se fisili wa anga fisili ai sale menga e halu le falo con le lio o inga e fa pe mai lo petelu ia no foi lalo ne la no foi tu lalo fa matala lo e makaulia e muli fa matala fa aftaila le mzalo le mata o le fa upo fa anga ele foi upo sumul fitu na la u fa matala e petelu me na tupu e fa matala awa uma na faile tu ainga aya e fa matala o tu uma nga ia se foi se fa pe se ngongo foi la non fa pe la tu ma
ke o kako vave aku kako mea ai le lope se le o kako vave aku mon kako mkau ai le lope mo wa ise se le ise ava no se I matua se I just step backwards o ngala tasi ai tu fatali ma fau awani vave pe on family fa to tolea le ta vai te wina o le tali ma le upu e vave watu ai le fa longo lono winga o le valea o le winga o tanga valea ngate vave na te utala atu ai le se fa longo mo po le au tu ma le ngole mea wa ana fa sili le Petero ai me o alu le fa la inga le ka fa ngu fa pe Petero e vai ko ele o so lotonga wa luai pa matala lole meeting o ngai loa men I Kaiseria ile fale o Simeone I lunga I kalango sami fa matala tuai fa kwa uma voinga mitil tangata Cornelio lenga o lunga fale ai fa ale tu le tu ia va vai la manga yo fa mtaleina le menga nga lenga o usau le awala a ulole I afukelea la e mai lunga le langi o la kumu me ai le lea fa mai o ke ku lunga fasi ma ai o ke kau ku lunga va kungo me le lea o fa ko ke le ileanga fa ngwe makua fa makala kala mai petelu o va ko o ke le ileanga I se mea kalunga o wola luinga o se fa punga o ke le ai se me ai ele lea o ke le ai se pua kalunga o kalunga o wola se fa punga fa mo fia ke le ai se me ai faingi unga ke le ai ele unga se me ele lea o nga fa mai ele le tu ia tau o mea o fa pa ina wa pa ia wa tani nga le tu ku ye lunga ma fa loma kadilo sua ia mai alu lo ai alu petelo au malama ile wing on fina ngalo le tu ile o me ai ile o me ai tal no mai ile angel le tu ia ti o le tal no mai ua faatanga ele tua ona o mai fatasi tangata onu ese sa fa pe ele manato tangata o lona nu ua mafai ona lo lotu fatasi ai fatasi tala no fatasi fai me fatasi mo fatasi fai pui por si fai pui por la finga o lesi la cari o lesi lo fakanga e ko escola fa o sa le va ba isso o fulfilling o mo ko o accomplish me uma ya fatanga me uma no uma psang ese le tele mo ka ki ese le tele o nga luia ina ile nganga pa I o le olo tangata ya le pe no pe ya mana ya la fa longo I la utala fulu ne afia ese mana ia ina ua malie le loto pe teu e ala le fatu munga le nganga pa ia le se fefe le se pala ai le se solo muli le se fatafa ai mafua o no la mauti no le mele na feta la ia ele o lango le tu la mo tata ele ale se foi la mela so mapsa ta visiri o haile o peritomi o le sina meda o haile o peritomi o le olia le o peritomi ko le o peritomi ngaka ia o le olia o tangata o le tonu le kalesia they are Christians ala vai ka fil peritomi ma te olia la olia o le au peritomi wale fa mo le au peritomi the group of circumcised circumcision kaka ia kaka wo per mo tangata ua mama peritomi ro kaka fa mo mama kere ropo la lo ya ange fa spa u aya ala fa mai ya materia e fa alo a Israel le lato langa le sile ceremonial law o le sauninga fa manatu e le vai ngol sauninga fa manatu langa fo le fenga le tua ma Abraham o le fenga taua atula sisitu e taua tele taua le peritomi ya e materia saulo Yesu o maloa le to ia wa umona fata unu ele o la o fulfill a la ulia e fa pella to manatu ala ngata o la peritomi la nga fa pella to manatu o le fa tua ai fa popo e ma peritomi a tu se tu fa tua manga luenga e mataulia fo la le fa punga le fa tua manga luenga o ile na fa yesi fete nai o manatu le na fa mai istanga te le te tau ona ele tu se Jakopo tono tu spa ia la ngai contradict pe fete na ile titia I male o onga la apostolo Paulo a ole le mala malama le upule ole ngaluenga deeds te le fa mai Paulo ele mana o mia
ni ngā luenga i le whātuatua, o le whātuatua o le taua miotonuina o le tangata, e taua miotonuina i le na o le whātuatua, e le mana o mia ni ngā luenga, ia e mai a kopo, a le ni ngā luenga e mate le whātuatua. E se la le manatu o lauri ia, e me se whaila le li lea o i fōi o Martini Lutero lea i fōi le sina tangata, mai e lea i le taunga e le tusi stama o Iakopo, le uso leo half brother Yesu, tonu langa o le e te te anga i a vai e le whaasa onga le nāmea, e le ai, o le whai mai Peteru, e le mana o mia e le afo e le whātuatua, le tūla ngā luenga le tūla fono, o le alanga luenga le tūla fono, o le peritome, o le mea fia whaatino e o whaatasi man whaatutua. Pau ngā luenga, e a le whai mai Iakopo, le e mga umia lo walu ki whai ngā luenga ngā mawaile o lo whale, e mga umia lo walu ba ili fo mai o ngā e maro lo waile ngā kakalo whaalonga kuala au ki e mga umia lo kūlunga, mga umia lo whai ngā luenga. O le se ngā la tal no mai pe ia Paulo i ngā luenga ale tū la fono. Le peritome, tau siol tu la fono e tau amio tonu inai, le ai, o le whaasa onga ngā le fi na watu na a Paulo i le ka le si Roma na iei nai tonu ina, mai si e ka le si e peo kalatia. O le pela le mele tātal noa i li ilo sunga mamsanga, o i kongua leo ki ele mea, e whamaila uri ia, o le whātua whapopo i e mal ngā luenga, whapopo i mal peritome. A le peritomena, e le maua le whaalutanga, e latu manatu whapea, e a mata le whaalutanga le tangata, e le peritome. That's a no-no. Le aise mea whapea nā e a fo i kere lo i e pole, po e o mai le vai taimi nei mtatu i lom tua si se lavale, si se le nā mea. E o mai al taimi lo Yesu, sa umi na tu mai la ele umi tele na tu mo fa pe ai uma il te mi le ka fa o la inga ia ai o tu lava ele mata upo se fulu ma le lima la zo ma psa ia o ma vai le si lo te usanga te mi o Paulo e o tu mata upo se fulu ma le lima fa pu bo mua e nga e fa pu lua fa bo mua fa mai no wi fo inisi tangata mai uteia e o mai uteia malatu wa o atu ile auso e whape atu, a whai e le peritomeina o tau, pei o le tua mose, e le ma whai o na whao na ina o tau. Kau lia la le vao le mga upu sukasi le kai, e man mga upu sfulu lima leua, leua o Paulo i konio ngā le ngu ngā le, a le au kwa le uria mai ukaia, le uria ia, le au peritome, le au ku whai mai, sole. Se o ka oko o i peritome langa a ko le pe ko me ko ke le fa o le nga fa pe ko sala mo ka nga learn mai e se la ko le songa ai le aia le ma losiol tradition la ma losiol tu la fo ma losiol me sa wa mau yo la tu ma fo le me no la ai lo zuma sa ia le li ma lo fa tai si de tolu a o fa longo atu i tanga tane e falling mai e matua i le anga lava ma lo la tu tu ai au le aso wilo iai. Whamata sa ta tau o na tuu awa noa pia iai Peteru. O no ne tangata, ile imatua i malama ato toa. Ile fau o le taunu umai o le nei mea fau. Ma ke lo leo so mam sanga i ngai tangata nei. E mata ulia foi. Pelana uta ua. Wow, tau sanga ola i le melea. Yeah. Il tu la fono. Ai le ngata foi lea. O le lato well respecting o lato tua o lato tupuanga. Mai lava ia Abrahamo o lato foi lele patriarch, le mamatriarch, ngā maka mai la ko faith. Si o mai lava i o lato wau ngā tupulanga po o lato tama foi o mai lato ngā tupulanga. Well, leva. O le saula Yesu mlana o onga. Saua Yesu mlana o onga. Lava makua i esea. Kua i pa matua i whaafsanga ia. Whaafea ngai. Very, very opposite. Kua iaia la le whike inga lea. Onga ua whaafosei. Sapa pel vaanga lea ai o le sau o le ale mesia pe o le sau Yesu ma le fa o le tanga ma le upu o le ola mai ele fa mo Israel ai ele o se mea
e a whaina ai i alo lato tupuanga mese tu la fono. Ai sa wisu, e makua i esea, ai sao le lei le visili mamsanga. O le me moia, e le te tau ona wawe whai fo stato whai unga matu ia e tātou te whapea i e le anga ngai tangata nei. Le utua ia pe telu aisa. Wa foi o nei mea umalama whakerisiano. Le moment lea i le o langa whakerisiano. O le mea fau, o le mea moni, ai mataulia, e fau. O lala e tau mawhai ngai tangata ia, e kau folo mari. E kau wha fiofi nga mari e kukong. E se i o lato malama ai. Lo ringa la e pela le visili. Pe te tauna tu ava no i e petero. Yes, se tau tu ava no i e petero. Lo lato le malama. A fosi se mea. Pe fo alfa o le tanga. E kako ave e Indonesia. Pe kako ave so Mosalemi. A kako aku u nga i mo kako mga ku fo le transform straight away. Rakuloa, receive, impact, i ele e swinga. Ai le whapena le fina ngano le tua. E whai mali. Paulale me ta te loa la so mapsanga. E le lopo i ingi singa sui e le teimi lea. Le lopo i ingi singa sui makua sui, dramatically change and transform from what Peter taught them. O te pe telu le no nofo le lalo tangata nei ma te lolo men whawhela so mamsang o le respond a pe telu tangata nei e loa ai le tangata ua whaatumuina i le tamau a inga whaaleanganga wau ke loanga sa whaifi au Samoa Amen. E mua lo aku whaile kua inga e le ese veseli whaasanga mai lolo ko inga e inko mafo fau pele ai la o ko o mai a ku ia o malo ko lua se o fare ku mala o mal mako ainga ai le se ko fesili mo po le ar menga ku puyo la mo ko fa yele ko ainga ai ko ka po le ai ma se mea va pena no fa ye fetelu ai sa malama petelu malama petelu le condition le mela ye tangata nei o tangata ele overnight ele malamaku ka au sui malaku kalinga it will take time. Progress. E alu fa solo lava langa lua le tua i o lato manatu ma o lato tel tonunga ma sui ma li liu ato toa ma ave ese loa le mafau le mentality la hoki ai le mafau a le ail tu la fono e le fau le ina le tangata a le ail peritome e le fau le ina le tangata ne ai culture le mau pea foka ko pea ko o pela le mena la so mapsang le la o mai ai ele taimi le pe on ta fuita winel mta o posfuma le lima le ele o faingo fia amata mai a Peteru le o mai a Paulo amata le o foi ni ele o akaula foi ni pe amale kolu se lau maila mai Jerusalema. Kau le la le spread ma le aluanga i kuon, me le waluanga il tala le, luaku, step pa, le wo i foi ni e whasinga mamao e se mai le sit, mai Jerusalema. Fufua iai, u whasinga mamao, langa le wo Paulo mpa napa, ele malanga mua, Te le po malanga le po malanga lona lua mpa taulia e faisi umi o le ala o le ka ke lo aila masalo the maturity o ko ke le ka ka ye sui le o liu le wa vesel per come mo la ko mavo wa le o to ye le lato manatu le they were liberated from the setting of their mind ele ma mera yo lato o liberate o fa sa lotto ila to ele tu ma yo lato ma fo ele mele fa per ale per tom ele fala no circumcised no salvation no work no salvation le ai ele o le na ele o le mena a tu voi sisi tu la fe mai Paulo ele o nga luenga ina ne imita se tas le ai o le fa tu stand alone fa tu fo le
ta ua mi o tonu i ral tangata justify el tangata justification justify e lo sesia me o le fina una Paulo sa o le Paulo e elanga hash elana ma losi le fina o Paulo ia Roma Galatia and even Corinth Corinto ona e pei o ekalesia ia misa ia Roma pe ekalesia ia sa ia le fete na i tu tonu ekalesia fete na inu ese mai uteia finau po le ale mesa po ai la ere me moni nga fa mai Paulo e sala uma o ko guilty uma o ko lei ma se o ko le lei ke e lo ngai uteia fa mai ko voi ela ve ma ko lo kala fa mai Paulo yes guilty foi o ko nga fa mai Paulo le tolu foi po lu sumal tolu fa mai ya awawanga sala tangata ai ke e ngai uteia la fa pe uteia sikia la ko mama fa nga wole tua la justify la ko me le se me la ta wa mi to ni la to mai Paulo le ai guilty uma ko ta usala ina uma o to ya anga sala uma ko e manga o mia uma o ko Yesu ke e lo nga la fa pe la uri la fa pe le ai e mga o mia mua o kufapei utai e mga o kongu ese mga o mia mua o kouru pel kome ko a so ele mo Yesu mlang faulkanga ai le fa penga e se le mali ai oi ele la titi ngal wenga fa ola na fa Yesu na le ona fa wa wina pe teru ma Paulo pe ata to va ai tu langa ia a to no le ala fo le o mani vai tau le tanto te ia le no le tu o lo ia le fete na ya so la tu pu te mi ngai como Palestina la ka wa o me ha te lo le si me manelo so ma psang ai la ia la skip la le feito manga mole for our time sake ole te lo ole wo anga I think ole ta anga ka pusu ole fai pusu fitua mai ole nei a fai tu sa le lo fo ina mai le tu ya tita to a to mai la to ina o fatu tu ile li o Yesu Keriso o ai e fa mai Paulo o ai e a unei o te mafai o na va atu ile tu who am I can stand in the way of God. Amen. Baba ye fa upu fa unga na unga apele upu petelu inga fa mal mai ngol mele nga tupu. Ai o mo do fa upu sumal wal fa mai wala tu fa longo mai ia upu ona la tu fa lo longo lea. Le wingol nga upu fa lo longo. Wo maku ile ma se pisa. File mu silence peace fa mai fa longo la upu ya sanga la fa I volta vaenga lea tam ta upu. Ua vivi ia tu foi I le tua. Ua whapeane, e moni ua foa I atu le tua inu ese le salamo e ola ai. O le mea maaliela I kala le la songa mapsanga. Makaulia. Le anga whai mai ngā makamal kamka upulu. Whai mua o tolu. O whai le debate. O whai le whai le accusation. Whai le tua inga. Tua I sa oa pe telu le me le anga I whaia. Pe sa wanu I o. Fa matala tu le petelu me uma luatu o le atua kua ile kua au ko ki kua ia au kua ile tua blame God for what is happening kua ile tua le fai o po o aila o ki fa le lave ia la o le tua oi kai pe uma maltala petelu le no fai o le falo Cornelio ingo fai mailanga o malanga le ngala tu fa mailanga o malanga wi petelu wi va le wo kiso ka mo ese bi ofo vo le la uri u te ingo ma petelu ala kala petelu e ese si ma fai ona va o ia le vai o le vai la o le nganga pa ia praise the Lord ese si ma fai ona va o ia le vai pe afina ngalo le tua e ta fenu ese wow pe volele mga ole uri uteia kai pe vole vai la cafe mai la lia o nga ole un kakasko kelea e pupungi o la ko rimal cafe vai em fenka ko ka vio ka ko rimal cafe vai le e ka vio kwa e fio ka o filming yo vai pe a cafe e cafe a e ka fio kwa e cafe a ja o le fina ngalo le tu o le mela e sile una ma nei el fa un le la so mapsa fa mai ua fa ai ua o mai le spiko o so o mai le aupertome
o mai mala o apostolo kua mo fai au longa kongo petelu ai kau fai vi vakasi ai vi va tasi le tua pa ai la outcome pa ai la mana ia okay fo la me okay commenting ia tanga tai au peritomi okay ai le fa tai ma le fa ma lo ile au peritomi la ulia ma mai isa le mangai o le la tu tali mai how they react, how they respond to the explanation from Peter. Le wha amala malamaina e Peter na te utala le wha unga i lalo le mana le wha unga. Wha amala malamatu. So le elei mas ke enko iai. Anu wha mai. Ale ngā whaitau ina wha mai ua vivii i la tau i le atua. Wha mai ua Sumalvalu. Ia sumalvalu. Wha mai ua vivii atu fo i le atua. Ua whapeane e moni. Ua fo ina atu e le atua inu ese le salamo. E ola ai. Mana ia tele le vai ngale ngfai la tu inga isa lewa vatul tu inga o lewa mai fa manga umalo mai fatasi vi fatasi fa manu fatasi le tu loinga o mali li fatasi tu ina tu le ava no io la tu uso nu ese se o la tu talia ai fa o la tanga Yesu ia mo mai lo loko vakas mai lo lotu fa tasi ke lo la songa mapsang ale foi le langa lo va tu le wa te lo esele o foi le o fa pe po le ase o onga ma nei ata tu te mo mai I amisa petelu o le tama utulo le ata o le main character le po aka hui ka ko mo makai sa mo yeso e ia kama uku le aka kama ukula le aka I o petelu ala se o nga da tu te mo mai a petelu ala so mapsa mana tu pusom tu va fine po anga luenga le lei tele e te faia tatu te faia faia le tu amen o nga luenga e te manatu o malie le ia le fina ngalo le tu a ia e manatu e ia lava tanga te to tonu se mea tonu e kale sia tonu ainga tonu no tonu pale mene tonu malo e ia ngaka e fai kio ia oe. Tua i se ina oe. I mea le lei e te whaia. Awalangi e react in a negative way. Awane e tau mwhai e te tau whaia se me tau i tuai le leanga. Awane e tau I masui. Pe te baba ai leanga I se me tau i tuai ia e o tau tua I se ina, tau tua I fuaina oe usom tua whawhine. Tato o maa. Al me moni a sao tala le fatu po a me le te fia e ia tangata e loto vale e ia tangata te utuai ai te lo tatu fia le mele ne fai petelu pe a fai tuai seina tatu o e mau a fai le lo fesili ina ia mala malama le ia se mta upu ala zo mapsanga ona e matua I fa sanga le ai tali le file mu mamatua I fa mala malama le lei se mata upu fa mala malama la ile wala le fa mala malama le lei tu so le me moni na eva ai mal me na e fa longo ai explain the subject or the issues in exactly what you saw and what you heard asa ono fa mala mai non mata upu ya na eva ile ke va ku ala so mapsa ke va ku va ngalen ka ku ia oe maloko leanga ia oe. Tua I se ina oe. Mo toi o mai. Ia, ma toi whaale lei mai ia oe. Tai pia o le melen tupu I, le au tau tuai, le o mai vivi I whaatasi I le atua. Tu whaatasi mpe teru le uli ian whai tio ma. Ma la tau vivi I whaatasi ma le atua. E toi o mai ma whapea mai ia oe, usom tō whawhine, ma lo lava. Ma lo. Alo zongu mapsang. Mai fa malo mai mana ia nga luenga mana ia fa manga o le mta upu wo lei foi se to tala to foi tua ia pe fa pe mai fa si fa pe mai sorry de ko fa so ma sa ka si fa pe sorry de ko fa de ko ku ia mo visi dia ko nga onga manga mielo fa manga ele ko va ko ia ku oi ya wal on manga a faila tupu ya to so mto va fini le tau tu wa I mai o nisi a toe so se mea in what
whatever areas, aspect of life that you are accused of something wrong accusation. Ai te ono tinga ai mai fia tau I masui. Aua te pole. Te lola me fai. Tu whaatasi mpeteru. Tu whaatasi mal tangata toa lelei. File mu. Ma ua te pole esa. Wa fu ngai lo te tu whaatasi mpeteru no. Yei mei. Ala so mapsa. You are with Peter. Ile tua inga. Aia e on sa ai ina ia e manu malo. I mea whaingi tāma mea ti ngai o mai. Ia ona toi o mai ala, ia lea ma toi ifo mai a o e ma whai mai. Wha marulu atu. Ua vave fo ile. Tautu o iatu male. Se o le neitu. O le loto vale. E tele na mafua ine mela sunga mapsa. Ia. Tomia. Je peo. O mana ia o le conclusioning o le mtau. Ia. Foi busuma le vada. Ia. Na te na le fia. Ia. Na tuma mau. Ia. Ai o mal foi busuma le vada. A mai ese fe au ese mana ia. Kuso I wotu fatasia I loto. Wa solo lalo pa vai loto le feitanga. Ia. Solo lalo pa vai loto le tusi lima. Solo lalo pa vai loto le vai mau lalo. Ai wa mai fai busuma le vada, fai mai. Wo mai fatasi. Sa sae sisifo ma tu le tutonga. Wo mai fatasi. E kalesia. Le alava le ngore e kalesia o nga lue. Wo mai fatasi. Tasi le loto. Tasi le nganga. Tasi le mafau. E tasi le tu au na iai. Si tia oia. Ai ngā tia o tātou tangata. Au le kia o Peteru. Amen. Kia o le teitai. Amen. Kia o le tangata. O lai o mia le authority. Amen. Ma te ureo so maa ngai e kele le mea ngai whamei. O elea se singa kele e erike ke. Ma elea se singa kele e erike ke ele amkanga o le kare si elo sunga mamsa. O Peteru. Isea. O Peteru tangata sa sili o na tau la mua I la amtanga o le kare si. Toa, lotu tele, la unga. Li fefe. Isea. Lango yo le teitai. Amen. O iana watu eriki. He was given the authority by Jesus. Amen. With the key of the kingdom. Amen. That you hold it. You hold it. You hold it. Peter the rock. You are the rock. Oi. Yeah. Awang e palai awang e fefe. Praise the Lord. To tele. Fai lenga luenga o te tuina tia toe. Won't be long. I will be gone. O ke alu le ko yike wadu. Ai kango ye kinga. O el pule. O el te tai. Wa ile ye. Amen. O ilanga silong accuse, o inga siling ki ngai, o inga siling ngo o ye pupu ngai lam tanga le kalesia, Peter. Ona o le matau tia. Nau sungu mapsa. Ia ka fu kakapis. Amen. Ai li tang. Ya. O te ta palo sunga. Ya, fo e. Ne mo sau si atule. Le fo ile ta ya le ta laptop le ya o le PC le PC o le o mo tu anga le sini le ame o ya sawe ya fo ta ile ta PC ne fiafi ya le ai o le ta lo le USB le ile PC ya ai o le atule el ta PC o le ai o le to atu sunga ma psanga. Ya, faceta lo fa ia elpis. Ya o montalpis. Ia tala tu lo tatu le na tatu tal no. E foi so fisile winga ya Peter the Rock ia ngai. Au mai la ia le. Ai lo sunga mapsang. Ia nai nal ta pisi. Ngol pisi le only Jesus. Ya fa ia le fia fia na. Ta lo ta pisi. Mole la. Fa pa ia. Le tua o lava e o mea umalo mātou tama. Thank you, Jesus. O fo i o le atamai. Le anga vaa. Ma le sosia, ma le tamau ainga. Tai tama. O li taina le nei pese lo mātou atua. Mātou te whaapa ia lo mātou tama. Jesus' name. Le atua so se tasi e whaalongo longo le nei pese.
ia avea le nei pese fai malu I tau I lona soifua au auna ia te oe. Avea le nei pese fai mawhaamanianga I leona ola lo mātou tamā. Avea le nei pese le tua so se teimi e whaalongo inai ia langona inai le alanga o ke riso I o mātou wola lo mātou tamā. Talo le tua whapa ia le nei pese lo mātou tamā. Ia tala I atu, ia launga atu, le tua le nei pese. So se tasi e whaalongo longo ai lo mātou tamā. Ia whai ma whamanianga. So se tasi lo mātou tamā. Le tua whaawawa me alofa, whale nganga. I le au auna lo mātou tamā. Le tā leni lo mātou atua. Whaalau tele, le tua le tā leni ma ianto. O au ngā pea lo na ola. Le tua au auna ma tau tua ina lo ufi na ngalo. Iaso o tutoe lo mātou tamā. Ia le ne pese. Ono Yesu. Amene. Meni. E ina ia ufesili e te fia fesili e tuai au le sau ni mai sau e ta ina le pese. Sinu mua fia fesili e tuai e te otama. E iei se mafua anga na tūsi aile nei pese. Wapatelo sunga mapusanga mo le fesili. O le pese. O se te talo. O se pese, o le pese o le te talo. E le teimi lau sunga mapusanga sa awa whaina I ngase o le tino. Fo ima isa mo le walu ono, na walu le isa mo le walu tolu. Na walu e ave le whatu tuanga hoi lea le masi no tok tino le tato lotu. O le Rastafari sa moa. E o sau le walu ono. Te le iloa la o te sau mal mai. Anala na o sau le ngase o siu tina. Au sau nei, toi malo silom tua. Ia mafua e ona o tile ulu vanele le ulu pop marisa ia ima a ulu vai la foma a mal foma o e faina olivas ai mafua mai ole laula au lol marwana iol kai mi folnga ole na faia lo treatment nga mai taimi mamsanga ole ai mataulia e ai ole valu fitu o maua le wha o le tanga. O maua le wha o le tanga I le valu sfurma le fitu mamsanga. A la wau loa, la wau. Diagnose o ka o mail fo mai. A wau wha noa noa o whewheloti. O maua lo le wha o le tanga. O le ingola le pese. O le only Jesus. Pe o lau te pese fo le I le teimi la le o wha malo wano mtua wha malo loa o Yesu. Amen. Malo loa o Yesu is teimi po le amatanga o le tausanga le o le tasiba o le fitu au wha o le ina lo ngā tu tonu. Ia, e matu e fo lotu le le na mafita o ia masi o tolu le mate nofo ia tamau tinau tamaitia. Ia, se o a inga lai wha fonga wha longa o lola. Ia, o le pese la. O la o tau tinonga na o Yesu lava na o wala au iei no o whaoleina. So sani mai la ia lea. Ula tua tua vai fo mai. O kilia. Ai na whaina o livers. Ka waluange I mama. Ia o ngawa. Mai wa tele le. Lea fo I le. Le mea na le no whatua na le la. Na la so mapsanga. Ai o te mana tua la o te talo. Ia upu o te talo na whaile te milina. E matauria o le taiminga o le lotu le ae le te tonu ia Yesu, le lotu le o le Rastafari. E na usau whaolaina le amtanga o le tasiba wa le fitu o uloa le matanga o fia o le whaoletanga. E whafose I aona disapia le. Ia le mele tupu ia. Ia o. E peila o le o upo le pese whapela o sunga mapsanga. Lord Jesus, You're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. So, only Jesus, you can see me and know what I'm going through. O mavu fonga yanga, mavu temia walu ifengtamati nga. Fe alwa yamal mai. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter
into my life, Lord Jesus. Only Jesus can satisfy my soul. Ya, atua tu le. O le aili tanga le pese lau sunga mapsanga. O te mana o e taina whaapitoa lava le pese le nei. Mo le a fionga le lipan mia. Praise the Lord. Le fionga ya la auli ale mali toa pula te ba fosi Schmidt. Amen. E dedicate ai. O a leu teilo. O le ai si mai mai. Amen. Ia te lo fola oa matan fa solo le malo si o le sunga le tai o le malo. Praise the Lord. Ai e fia tafa apitoa le nei pesi. E dedicate ai a ui e fo I teimi fa penei le recovery. Ia lofon le tua si o tatu te tai. Mene. Ia yeil na fa malo longa atu toa. Ia te ia. Ma ia toi saunia upenga mo le tau. Toi taliwa toi whailinga luenga. Ma ia manuia lona tūlai mai. Praise the Ia Lord. me se fōi whainga malo. Ia le Tūlai tua. mai le ni wai teimi tāwha apitoa lava la. Ia mo le sunga I le lauli o le mali toa polo te ba fōsi Schmidt. Praise Ia. the Lord. Pea whai o whafonga mai ia. Pea whai o mausava noa wa le nei ai au ki lani. Amen. Le whai no wawai atu I news o I whai le lunga le sa whai le whailo inga nei ale. Ale fionga palmia ia ma le whai leo le I New Zealand. Kamo for Peter Winston. Fai point felo inga I all mot Samoa. Yeah, the year le tour. Yeah, shall we say congratulations? Yeah, to the Prime Minister of Samoa. Yeah, Mr. Voland Capeneta. Fi acknowledge I for ia le fale pese na pu ina le pese. Ia le company ia le Techit Records. Ia sunga ia ese. Ia mamoni. Ia la ue na whaiel ngā ruenga le puino le pese, whaaftai lau sau, whaamnia le tua I lau whaafonga, a whaio e ngase Mene. o lau pese lea, this is your song. Whaamnia le tua ia te oe e le swafa Yesu. Praise the Lord. Te ilo le I tāle tātou pese ai, ana ia le fasili le suna whawhinga mapusanga, ai e fui lau fasili. Ona lau te ilo ai, e li tutonu ai anga ruenga leo mai tau watu wa avelua ia le whaonga ino lo soifua e le atua. Te lo fo le van tātou ngā lulue ma tātou mauloa ma malamalama e le tāleni. Wa te le fo I teimi e te whamatala ina ai leo langa sai ai. Ia ina ua whaonga ina na le atua leo langa. E le ngatala ina vea o se whawhianga inga. Ai o lo whaonga ina fo I le te lo vaenga I tutono community o le tātou atunu ni New Zealand. A le foi laua a matau na e a ngai fo I pue ia ma o lau lava lea te lo lau lava lea vision o le pese fo I le ngata le launga ina ma le o ina na fiong pa I le atua. Ai lo tuto e le atua se fatu lo loto te pese. E ui le matua o lo soifua wo I basta. Fabelo se fasili e le telo nei mau mea sa ftai I ma oe. O ngaluenga le tuelo se ngaluenga whaingo fie. E iei teimi le leiso longa le e teimi whaingta. O lea la te whianga I mana ngaluenga le atua. O le sue ina la fiong pa I le atua o wale asusa. O le mai tau atu, le wa whapese le wa ilunga o le tātou YouTube channel. Ia e kai ama o I mapsa. E le itai asang. O te lo e le leilau pese ai langa le whaasa o e whalitua. E se taimi pasta ua faa o sofie ulango ne tuuia le tuulango le pese. Pe e se taimi faa o sofie e ulango e tuuia le ngaluenga le atua. Fole le waile si tangata fole le whekaia ia mwhawhita uri te iawa talai o whtau. Pe o le winga na o le whesidi fo ilele. E pe le wo mai tau atu o faa ia pese o ilunga. Pe e se taimi e o meni langona fo ilele ia te oe e tuuia ia le pese pe tuuia le lau mai I le whaifeau. Ono o whaafita uli e whetaiai mai tātou I le aso ma le aso. Lau whaaftai mo le siri. Lau songa, whaaftai mo le siri whainta. Wole. E lei masteimi o te manatua I e tuu vaenga I e lua. E fo isi o vaenga o nai e mantou. Fo I vaenga e whape mai. Fo I e se tuu I e wha ili tamiti o te alua talpi ano. Ia. E pi ele mwhaianga fo e se ale le mea lofa. O le tali la sire sau.
le mas te mi o te whapea o te ave se langa ele mwhai. It's sure for your DNA. I le mas whainta o le launga lupo le tu. Awa e pese fo. E launga fo. A lo sunga sau. A o te fia lava. A o le uono sulmu le ono tausanga. O ala se malo si o le ase me o tutoi le a me se fo me alo fa le tu o le fatui na mengi o pese wow leva o le muita fai mengi me mo fatu pese lo lang sa fai fo la uli pini sa mo le tamauli ia o ia i sa mo na vai te mi tolu sanga ia so nei telefo isi me na fiai ma me il te mi o lo lang ia le la wo lo sunga sau si sunga sau msale over ma le luas full pese e wa e pue to le pue mo moisi ala ulipine city le songa ya vilieru ya lo mga ovo e fai si version e ko pue uma ia ma pue to e molisi se full mon tu pule o mo o le sau o le pese le sau mo ka ukia o le kwai ale pue le io ese mo moni il tele o pese ai te lo ai ia tanga te fa manui ai ia e foi tangata e family foi de launga ia no inga fa tasi ai kope kuangi me o ye ko e mangu o le mo si malo si tasi la usini sa u ari tai na fa mo o isa tangata sa ta faulo soifua eles kama ka fao ai tele i maua se si temi o lo ta fao na fa mali e na i lo aina ona maua o tene pata mea malie a to lo ngala kala ngoa mai me pa ia wa li tangata le pena si le tangata pena o ngai lo soifua tina ya lola ko kia after tene pata mea she's a pillar of our relationship, our family. Viele tua, love you darling, que ronga que fala longo mai, e malta fana uma grandchildren. Viele tua, ia kama, ia ka ko pese la umor kai. Viele li. Yeah. You're all that I need, Lord Jesus. You're all that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need, only Jesus. You can see me,
can satisfy my soul. Wana o oe lo umana o Yesue wana o oe lo umana o Yesue wana o oe o lo ufa a moe moe Yesue wana o oe lo umana o only Jesus. Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Only Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Only Jesus can satisfy my soul. Only Jesus can satisfy my troubled soul. Ja, tātou pesena, le ele wha moe, sa po le lua le tolua i aso le lumanai. Ia ona tu le lunga o le tātou pesena i le YouTube, ia ma isi platform se whaifuona e accessi ai, e le tātou whanolongo, le tātou pesena, ia au te loa. Ia o le a le te talaina fo le tātou leina o langa leo fo ua tu lata le tātou teimi. E le wha moe ia
O le ai fu ilo long lango le tatou pesel na pe ai lunga ia tango e subscribe ia ma send atu le link e nisio na ia wo na ia ainga ia me se fu se sio te lo ngase ma mo le ngango le pese lifi ilo na tulanga pangatia mo le mana mia o le pai mai Yesu ia pe ana fa fonga i upo le pese le fiafi na o Yesu lava. Only Jesus can satisfy my soul. A fai na upese ai le tua, matali mai le tua ma silfia Yesu le popole ma le manatu sa iai ia mo le fefe le oti alo su mapsa. Ia ai fa você ia fa menga ele se le alu ia Yesu o ele leva ana mo Yesu ia ai tu lo tu fo mai ia me fo mai. O le se me Oma, ia mo ia nei nu fala o ma fai easy treatment au ki loa ale lo foi Yesu o isa ia wa levo no so na fai le o langa malitino ni malu le o le tua e me fa pena na o esi le fia ai na mo lo Yesu ia vi le tua ili fa pe o isi atotoa ia fa te le tua to atu le o langa ma fa nga i le tua ia no vai le wo ma le vi le tua lo so ma sa o lo to sulta usanga o fai au fai nga lo nga le sole ia fa ngu anga le Yesu ia mangu o le vanga o ki o pe ma ia ma o ki ko ai ma ko ia le se me fai mo le ia me la nga pe ngo siri so nga ya sa o kai me angi o kope o angi me o mo ia o ma oi fa nga o ma ki me kasi sa nga mo muri mam sanga ma fai ta talo ma ta ma tango fiel pese ni fiafi vi ia le tua faftai fo yo stau tinonga e ola stau tinonga e la ngona pe le loto faftai fo ile moinga lo fa o sofia ai le loto e tu sia le nei pese tan tonu fo so se tasi e fa longo ai e fai ma fa manianga ilona fo yola tau ma fai le li ai faftai ya mo le nei fiafi ia le tua ia fo ia se sa mi sta talo ia no fa to fale ma fa ia ta fa to fale ma lo le tuno le tua faftai tele. Thank you, Jesus. Fo ia le vi inga ia te oe lo mātou tama. Thank you, Lord. Moni a upo la wafionga pa ia i mātango fie vai oe ave lau tala le lei lo mātou o tua. Faftai le tua le nei awa no ta tala. Faftai le nei ala leo lo mātou tama. Lo o launga ina pea le upo le ola i le aso ma le aso. Thank you, Lord. Tai la wau au nanga lue le nei taimi lo mātou tama. Ia sau lo mātou o Thank tua. you, Jesus. Le tua mātou te faftai. Iau whamanianga tonu ni o mātou ainga lo mātou ta mai se Samoa la ni community lo mātou ta mā whaftai de tua i o whamanianga mo Samoa si o mātou atunu pele. Thank you, Lord. Tai foli nei atunu o lo mātou nopi a iai lo mātou ta mā. Whamanuia le tua pei ona si iti atu le nei a fiafi lo mātou ta mā. Pale mia o Samoa lo mātou tua. Iai lau whamalo longa. Ia te ia lo mātou ta mā. Le tua whamanuia ia Israelu lo no pa ia iau tangata lo mātou tama. Whamanuia i so se whawhia ngainga le tua. Whea lava le tua whamaruturu ia ai ona o emaro fina ngalo ia i whamanuia i so se whawhia ngainga. Whale tua ma ainga ma e kalesia. Ia i whamanuia atu ia te ila tau. Munia ia Samoa mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti lo mātou tama. Whamanuia iso se missionario lo tala ina lo fina ngalo i tu e wha. O le neila lo langi lo mātou tama. Uoma pa anga le atua le nei ala leo, le nei ala ata lo mātou tama. Whai mai la tau i fia whaalongo longo o le atua le nei pol kalame. Whamanuia atu ia te ila tau lo mātou tama. Pa i atu lau whaamalo longa ia te ila tau lo mātou. Tua mātou sa apele nei pol le atua, ta i mātou i o mātou ainga. Fo ia le vi inga ia te oe lo mātou tama. Whaftai le nea whaftai lau upu lo mātou tama. Fo ia le vi inga ia te oe Yesu. Amen. Amen. Ia, ele i whatu sa mo ne fiafia. Non whamnatu tu lava na ia tātou fulfulanga ia. A whaia te fia ia i lea onga tu spa ia wha Samoa. Wha Samoa le a fo le presenting o lea onga wha Samoa. A mata le tausanga fau. O le tausanga fau. Vas mulmuli Januari. O le Auckland Pacific Bible College, i o le futinga lue ai, whai aonga. I o ne whafso tai mai lo ta telefoni. Fia filistala lo swafa, i le uto o lua leo mau tono le tatu Paul Klame. Ia, se tua a po se tama, ia el ngata foilea o se tina.
ia le o mo tātou students e tō lua o tātou a onga te usung fau ia ai fia su e ma oina oi ma o le whailonga diploma ma certificate ia ona e walau mo le tā telefoni masani o lua tasi o lua lima valu tasi whalima to e luatu o lua tasi o lua lima valu tasi whalima ia le ngata foi lea ia o lo iel tātou tusi lea o le tusi whai sauninga ta o le tusi so swani whaafitai ai la tō e na whatau Peo lolo nisi na whatau la tu tusi talona to e whailo atu tātou tusi lea. Ma tusi leo msalo o tu tuti o le afe ia kopi o whai. Tele nisi o au auna le au whainga luenga mai la tau e o la tu whatau mao ngā o le tusi whai isa au ninga. O le whai puiponga, whafouina o le whengainga, ma liu, papatisonga le vai, aso whanau, fo ino le pepe, talaina o le maatunga mau, ia le fwoi talala o maatunga mau le asto nenei. Ia ngā onkango kwa le kusi, la wei el por kalame, fa sa moa, fa ungo le whaifiau, fa ulu whalenga o le whalesa, fa apayeina o le whale o le ainga, suaina o le ele o se ngā luenga, sa uninga o maanaia o ngā mo oe pa fwoi o se whaifiau, po se whaifiau so soani, ia po le tia kono, ia o kou kia kong, ia manga ia la o le whaia ke oko o kaungu i oki mo ana ingo fwoi whaifiau a, ia a fia mga whaitau, se kwanga i whaikau, ia sa tapina pena e mo le whina ngalo le tua. Wala au mai leo le tā numera, batu fwoi leo le account, ia, on la fo mai le tau le tusina le tools full ta la le upa ulu ngol datu por klame tools full ta la ia ona latu le mo moli le yatu la tusi pete no fo lava Hawke's Bay hotel watu lava mo moli le yatu la tusi la pusa meli ia mo le fiafi ia el fa mo ia la tatu tu sta pa fo tatu por klame le vas fo ila sunga fu al ta le valu ia ai fafte tele lava le fiafi fa malu watu le talatu tatu leina mo la wala mai so finangalo ia ai si mo le vai as fo ia ona tala lo tatu leina ba tala tatu lenga ia ai mo le atu lenga fa fte tele la version fa fenga ma psanga le fiafi mo fa ia no le pese il ngata fo le ia ole tuta au mai so sani lenga luenga le fiafi fa fte vol sunga ia sau le fiafi ia el fa mo la tatu to e felo ai vai as fo am le taimi o auto au na le sunga fa fenga ma psanga paila ma to au na ne poni fono ti fa soi fuia mo nei taimi. God bless you all.